дарси навбатӣ мо дар бораи ҷӯрҳои дутор мебошад. Дутор аз номаш худаш маълум ки дутор иборат аст. яъне дутори мо аз торҳояш аз абришим аст. дар масалан думбра унҷо леска мегӯянд. думбраи қазоқистон ҳам леска истифода мебаранд. дар туркманистон дуторашон камтар кӯчак аст, майдатар, оҳан аст. аз оҳанӣ, симҳои оҳанӣ мегӯянд, металлический сим мегӯянд. ва дутори мо дар қадим торҳояш аз рӯдаи ҳайвонот тайёр мекарданд, омода мекунанд, мепазонанд ва мемонанд, менавозанд. имрӯз аз абришим тайёр мекунанд. ҷӯрҳои дутор дар анъанаи дуторнавозӣ 5 нави ҷӯрҳои дутор амал мекунад. яъне дутаи онҳо дар ҳамаи кишварҳо хеле маъмул аст. яъне бо ин дутаи ҷӯрҳо ҳама имрӯз қариб ки ҳама дуторнавозон аз ин ҷӯрҳо истифода мебаранд. якумаш ҷӯри масалан ин квинта байни торҳо яъне ин ре соль ё набошад соль ре. аз инҷо ҳисоб кунем соль ре. байни торҳо 5 соль ля си до ре. яъне квинтаро ташкил медиҳад ва ин ҷӯри мегӯянд ҷӯри муноҷот мегӯянд дар анъанаи мо. аз рӯи тадқиқотҳои устод султоналӣ худойбердӣ 5 нави ҷӯр кардани дутор мавҷуд мебошад. якумаш ҳамин ҷӯри муноҷот, ҷӯри тановор, ҷӯри баёд, ҷӯри аҷам ва ҷӯри машоқӣ. яъне 5 нав. ман ба шумо нишон медиҳам, фақат гап мезанам дар бораи фақат ҷӯри муноҷот, ҳамин квинта. яъне пеш аз ҷӯр кардани дутор мо бояд донем ки сими аввали дутор, ин сими асосии якум реба ҷӯр карда мешавад, инаш сольба. дар баъзе мавридҳо масалан танҳо иҷро мекунед, баъзе оҳангҳо талаб мекунад симро камтар поён ҷӯр кунем. масалан ре не до дез ба ҷӯр карда метавонем ё до ба ҷӯр карда метавонем. ҳамун ҳолатам дар кадом нота мо ҷӯр мекунем, лекин ин симу байни ин сим яъне квинтаи тозаро бояд ташкил диҳад ва ин ҷӯри муноҷот аст. ина мо чӣ хел мефаҳмем? барои ҷӯри тоза кардан имрӯз метавонем аз ҳамон тунирҳои замонавӣ истифода барем, лекин гӯши одам худаш бояд ба ин ҳис карда тавонад, бо шунавои худаш ҳис кунад. чунки сози мусиқӣ ноҷур бошад, мо ягон оҳанг навохта наметавонем, худамо роҳат карда наметавонем, шунавандаам роҳат карда наметавонад ва оҳангам хуб намебарояд. барои ҳамин ҷӯра аниқ кардан нишон медиҳам. гӯши ман одат кардааст имрӯз. ин хел як чизо бояд таъкид кунам, ман дар дутор ҷӯркунаки иловагӣ мондам дар ин ҷо. ин метавонад симро камтар баланд кунад ва поён кунад. поён шуд. яъне ками вақте ки намерасад, аз ин чиз ман истифода мебарам. ҷӯркунаки иловагӣ. барои ҷӯр хуб шудан, барои фаҳмидан мо метавонем пардаи соль, чунки тори аввалии дутор яъне ре ба ҷӯр карда мешавад, инаш сольба. ин гуфтем сози муноҷот. байни торҳо квинтаи тозаро ташкил медиҳад. вақте ки ин ре ки шуд, мо метавонем аз сольра, аз якум тор бояд ёбем. ре ки шуд, ре, ми, фа, соль. анамин соль метавонад бо ин октава садо диҳад, октаваи тоза. ё аз дуюм сим рея меёбем, соль,
ля, си, до, ре. یعنی ره هر دوش یک. اینم ره اینم ره. ما میتونیم این جور گفته میتونیم. اگر کمی بلند باشد این ناجور است، نمیفورد در گوشم. باید ما درست یابیم. شاید امروز دutори من با همون ری تازه جور نباشد، چون که من کمتر پایان کرده بودم. لیکن هرچی که نباشد ما فکر کنیم که این ری است، این سول. یعنی سیمی اول ری، اینش سول. باینش کوینتای تازه را تشکیل میدهد. این جوری مناجات است. جوری مناجات هم میگوین، در انانه میگوین، چون که آهنگ مناجات در این جور نواخته می شود. بعضی آهنگ ها هست مخصوص برای این جور است. به استفاده سیمی دویم. من سیمی دویم این است. این پرده بینید همش به این صدا میدهد. در همه این همه وقت در برابر دیگر نوته ها صدا میدهد و صدای گوش خراش نیست، با گوش فارم است. مثلا در این آواز قطاره میگویند، در این آواز قطاره مثلا یک آهنگ نوازید، میتونید مخصوص آهنگ هست به استفاده سیمی دویم. ما البته گپ میزنیم حالت های دست چپ. درس های آینده من کوشش میکنم با شما فهمانم حالت های دست چپ. این خیلی مهم است. این از جوری دutор خیلی وابستگی دارد. مثلا با این جور این حالت استفاده برده میتونیم و میتونیم این حالت استفاده برده میتونیم. با این انگوش فرق ندارد و انا این حالت استفاده برده میتونیم. یعنی سه حالت در یک جور ما میتونیم استفاده برده کنیم. یعنی این سه حالت مثلا این کشاده است، این حالت، این کوینتای تازه رو میدهد. همون پنجه هر دو پرده من چون که خبیدم، اینش کوارته میدهد. اینش کوینته، اینش کوارته. همون کوارته و کوینته در dutор خیلی مهم است. در اجرای dutор در حالت های دست چپ این کوارته و کوینته راستی گپ یک خصوصا برای dutор گوییم هم خطا نمی کنیم، چون که dutор در یک وقت با هر دو سیم مثلا ما اجرا میکنیم. وقتی که در این اجرا میتونیم ما بین تارها هم کوینته باشد هم کوارته باشد یا جور دیگر باشد، دیگر همون اینتروال های موسیقی ما میتونیم استفاده برده کنیم. در انانه dutор نوازی لیکن همون حالت ها هست. در این حالت ها از من سه نوشه برای شما نشان دادم. حالت های دست چپ، این دویم حالت، این سوم حالت. در جوری مناجات یعنی جوری کوینته استفاده برده می شود. دویم نوی جوری ما این جوری کوارته است. جوری کوارته جوری تنوار می گویند. همون تار را یک تون بالا می کنیم. دویم تار را ره می استد، دویم تار را یک تون بالا کردیم. یعنی سول بود ля کردیم. انا این ره می یکم تار بینید، ره می فا سول ля. ля با باید هر دوش اکتاوا صدا دهد. این جوری کوارته است. در سیمی دویم ره می‌یابیم بازم برای خوب جور فهمیدن. ля
си, до, ре. Чунки сими дуюм ля ба ҷур кардем. Ля, си, до, ре. Яъне ре. ҳар душам реи тоза шуд. ин ҷури кварта, яъне ҷури тановор мегӯянд. дар ин ҷо роҳҳо ҳаст. ҳамон роҳҳо гуфта дар овоз қатора мегӯянд, қатороовоза дар дастаи дутор. ва дар ин роҳҳо пардаҳои ҷаранг пардаҳо ҳаст, яъне зарб парда мегӯянд. зарб пардаҳое бинед, якумаш ҳами сими кушод, сими дуюм. инам зар аст, чунки форам аст. сими дуюм кушодагӣ меистад, мо намеқапем. ва анин парда, инам зар парда аст, сими дуюм кушодагӣ аст. ин парда октава, ре, ре ва ми, ҳамон октава, реми, реми, октава боло реми аст. бо ля. ҳамон пардаҳо, яъне зар пардаҳо мегӯянд, дар дутор истифода бурда мешавад. ин дуюм ҷури мо буд, яъне ҷури кварта, ҷури тановор мегӯянд. алон мехоҳам дар ҷури муноҷот як оҳанг нишон дода бошам барои шумо. дар ин ҷур мо истифода бурдам дар ин парда, яъне ми ва фа болоша пайваст дуюм сима истифода бурдам. чунки ин камтар ба гӯш интервали форам нест, ё ин, яъне ин квинта, инам квинтай ташкил мекунад. ин октава, яъне зар парда мегӯянд. инам квинта ва ин кушода аст. аз ҳама соддатарин ангусарбои дутор кати ман ба шумо навохтам, барои он ки шумо камтар фаҳмон бояд бошад. мехоҳам дар ҷури тановор яке аз тановорҳои дуторро барои шумо пешкаш кунам. ба ҳамин фурсати мо ба оҳир расид. дар дафъаи дигар бо се нави ҷурҳои дутор, бо нозикиҳои ин ҷурҳо ва асарҳо дар ин ҷурҳо иҷро карда мешавад. кӯшиш мекунем ба шумо нишон дода бошем. то барномаи дигари саломат бошед.